Ukufumana kwehora lesithupha kusho ukuhlangana kwemhlathi eyazanayo. Sangena sagulukudela, sangena necapha wena wabona amaphoyisa ezolanda umgulukudu wendawo. Uyawazi amajekeje ogqoka sambe. Sawubona ngekhasimende lethu, sawubona mbukeli wehlelo lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Kusile bo ungalokho ucabanga kaningi vele uvuka sambeni siyozama bakithi. Uyazi phela nawe mbukeli isingisi sithi the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Igama lami ke kunoxolo umamtshali wakwamwala umantshinga ihlaba ngalimhlophe qwa. Intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe Estela sikubingelele sikwamukele sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Ngihamba nokhlosa kolobisa. Ngihamba momtshali omuhle. Nawe bhanya. Kaloku ndikubonile kusenda qonba asoze mandigijime endlini. Athi woqo bendiready sana usemhle. Nawe umhle sana. Uyazenzisa ne? Nje ngamabomu. Okay, all right. Bukeli masibotise sikubulile kaloku ngokuba uthe wathatha ixesha lakho elixabisekileyo ukuze ube nathi ngalentsasa apha ekhaya Jikelele. Kwaye ke yimeme yethu uqinisekisa ukuba xa unathi uziva usekhaya. Okwakho nje kukuba unyenyisa umbhinqo ukhabezo zihlangu uxhoma ibhatyi uthi xibilili ngoba kusekhaya nalapha. Okanti kuvimba wethu lindela amanqaku aquka elithi umphathiswa wamapolisa ubhekicele unqinile ukuba abarhanelwa abathandathu babanjiwe malunga nokubulawa kuka aka naye uTips. Barhanela ke mbukeli baza kuvela enkundleni ngolwesine. Ninzi mbukeli esikuphathele apha njimlo ke unonkanyezi le inkanyeze nomsantsa phakathi kwezinye umazipho mamshukumu umadlongothi umazona ngezakho unqenqela imixhaka ngazifakwa camagushe kaloku kwizihlwele zonke ezindingqongileyo. Hayi saze sabahle mamtshali masijonge siphala phambili mbukeli. Six people have been arrested that will appear in court on Thursday. There's one outstanding. Umphathiswa wamapolisa ubhekicele unqinile ukuba abarhanelwa abathandathu babanjiwe malunga nokubulawa kuka aka noTips kanti baza kuvela enkundleni ngolwesine. I therefore appeal for peace, tolerance between all political parties, that all will be campaigning in this year and elections. I wish you all the best of luck. Inkonyama yesizwe samaZulu sinxuse osombusazwe ukuthi babekezelelane futhi kuvunguza umoya woxolo njengoba kubhekwe okhethweni. Unomthebe wesizwe ukusho lokhu ngesikhathi evula isishamthetho sesifundazwe uMgungundlovu izolo. Kunabasolo abayisithupha asebekhalelwe amasongo kaSigonyela ngesigameko sokubulawa komculi uKeenan Forbes owaziwa ngelika aka emkhakheni wezobumnandi. Lo mculi wadutshulwa washona ehamba nomngane wakhe uTibele Mutswane eThekwini ngonyaka wedlule. Amaphoyisa athi kulaba kukhona nabanye ababili ababoshwe eSwatini ngomgqibelo. Imbiko ithi uAKA walandelwa esuka esikhumulweni seNdizi King Shaka eThekwini ngesikhathi efika eya ehotela nje abasola babemhleli eyithendeni. Omunye ke wosigaxa babhande emaphoyiseni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi lo muntu wayelandela uAKA nguyena owaqasha abantu wahlanganisa yonke imininingwane ngalomculi nabantu ababezokwenza umsebenzi. Phinde futhi wakhipha ke nemhlomulo yalaba ababezobulala lomculi labasola kulindileke ukuthi bavele enkantolo kusasa. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho zamalunga lombutho athi asweleka kwingozi yebhasi ngelixa bebuya kumsitho okuphehlelela umqulu wezithembiso kwiphondo laKwaZulu-Natal ngempelaveki. uRamaphosa nebekhatshwe ngamalunga esiqeba lombutho kazwelonke nakwiphondo betyelele iintsapho zalamaxhoba eMayflower eMpumalanga. Ibhasi igaxeleke engozini kwindlela uR33 ngasedumbe ePaul's Petersburg kumantla eKwaZulu-Natal nalapho kusweleke abantu abasibhozo kwaze konzakala abaliqela. Abanye abantu bakwimeko engaginyisi mathe esibhedlele. Iholo yoluntu yaseMayflower ibizele ngabantu abantliziyo zikronikileyo emva kwesithwakumbe esehlenga impelaveki. Usapho lukaThemba Mavuso lulahlekelwe ngamalungu osapho amabini nebengawo ebegxotha ikateziko kolusapho kwaye bashiye intsana ngasemva. Lamalunga ke bewangama breadwinners lapha ekhaya, bewangama member wa ANC anabantwana
futhi ke bahlala nogogo lapha ekhaya. uDelisile Nkosi ungomnye wabasindileyo kwaye akakhumbuli ukuba kwenzeke ntoni emva kwengozi. Mina bengilele but ngiyakhumbula ibhasi mayicala ukugudluzeka from lapha esinterweni until lapha ke phansi bese ngiphaphamile ke la. Umongameli Ramaphosa uthembise ezintsapho ukuba iANC kunye norhulumente wephondo baza kubaxhasa. We assured them that we will, as the ANC, assist as much as we possibly can to hold the memorial as well as to have the funeral on Saturday. So we are saddened by all this. Lityeli lesibini eli lombutho usehlelwa sisehlo esikumila nje. Kule nyanga iphelileyo kusweleke amalungu 5 kwingozi yebhasi kwiphondo laseLimpopo besendleleni eya eMbombela kumsitho wokubhiyozela January 8 statement. Kusenjalo kulindeleke ukuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba ngoLwesine. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini usenxuse ukuthi amaqembu ezombusazwe abekezelelane futhi kuvunguza umoya woxolo njengoba kubhekwe okhethweni ngoNhlaba nonyaka. Umphame Phuci ikhubalo lezinyanga kusho lokho ngesikhathi evula ngokusemthethweni isishayamathetho sesifundazwe eMgungundlovu kwaZulu Natal. Amaqembu ezombusazwe ameleleke esishayamathetho abethameleke lo mcimbi wokuvula kwaso. Sekuneminyaka ke lokuvulwa kwesishayamathetho kwenziwa izinsuku ezimbili. Ngosuku lokuqala isilo yiso esethula ke inkulumo yokuvula ke isishayamathetho bese kuthi ngosuku lesibili undunankulu wesifundazwe ethule inkulumo ayibhekise esifundazweni. Isilo ke namhlanje sikhumbuze osopolitiki ukuthi baneqhaza lemqoka eqinisekiseni ukuthi kunozinzo lapha esifundazweni ngaphambi kokhetho asengaphezulu kwama-20 amakhansela asebulewe lapha esifundazweni kusukela ngoSeptember wango-2022. I therefore appeal for peace, tolerance between all political parties, that all will be campaigning in this year and elections. I wish you all the best of luck. The killing of Amakhosi needs to come to a stop immediately. We are a province of peace and understanding. All this bloodshed must stop immediately. Yize amanye amaqembu ezombusazwe eyamukele inkulumo yesilo, kepha amanye aphikisayo azwakalise ukukhathazeka ngokuthi lo msebenzi wenziwe izinsuku ezimbili. iDA, EFF kanye neAction SA bathi ke inkulumo yesilo kumele yenziwe ngosuku olulodwa kanye naleyo kandunankulu wesifundazwe. I certainly think the King's address could be in the morning and the Premier could address us in the afternoon. IFP ke yona ithi ayihambisani nalesiphakamiso. It was the IFP who decided that it must be so, because I don't think there is any reason for anyone to speak. That is our Zulu protocol. Once the king has spoken, you can't allow another person to speak. Undunankulu wesifundazwe onomusa Dube Ncube kulindeleke ukuthi ethuleke inkulumo ayibhekise esifundazweni ngoLwesithathu. Le nkulumo kulindeleke ukuthi igxile kakhulu ekutheni ke uhulumeni ikuphi azokwenza ukuxazulula ke inkinga zomnotho ezibhekene nesifundazwe. NgikuSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngisemgungundlovu. Kuza kubakho izinto ezintathu ezakubantsha kunyulo lukazwelonke luka-2024 okuquka iinkqubo eziliqela ezikhokela kusuku lonyulo. Elona phepha lokuvota lide kunye lelona nani likhulu labagqatswa abangenelele unyulo. Oku ke kudandalaziswe ikomishoni yonyulo ezimeleyo i-IEC yazise ikomiti yepalamente ejongene nemicimbi yezekhaya malunga nokungenela unyulo kunye nefuthe lokuthotywa kohlahlo lwabiwo-mali kunondyebo wesizwe. Olunyulo luzayo luza kudala imbali kwimiba eliqela ebalula ixesha eliza kulandelwa ukufezekisa imigaqo yokuvota ethile. This timetable is the longest timetable we've ever had for national and provincial elections. It provides for 96 days within which to prepare for the election timetable. And the longer time was necessary principally to achieve two things. One,
to have a period of inspection to the role so that people or interested parties may raise objections against the inclusion or exclusion of certain persons on segments of the role. Secondly, the timetable was deliberately made longer in order to accommodate a ballot production window period that will help us deal with complicated ballot papers. Ezinye zezinto ekufuneka ziqwalaselwe luluhlu lwabantu abaza kuvota kwaye noluhlu lwamaqela nabantu abangenela olunyulo. Ikomishoni yonyulo ithi umntu oye wabhanga ngokwezimali engenathuba lokuhlangulwa kwaye nabantu abagwetywe isithuba sonyaka bengenathuba lokuhlawula umdliwo abanokukwazi ukungenela olunyulo. The person must have first been convicted and sentenced to 12 months jail time without an option of a fine. And that person must have exhausted all their appeal remedies. For example, if they had noted an appeal and the appeal was rejected, the provision applies to that person. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Lowo owayengumengameli wezwe uKhalema Motlanthe uthi kuzoba lukhuni isatshe ukuqhamuka nesisombululo seyingqushuqushu esenzeka eGaza ube nengxoxo ekhethekile nophiko lweindaba ze-SABC. Lo wayesakuba ngumongameli usindleke igqiza eliphuma eCuba nelikhokhelwa ngosomlomo wakhona kuboniswana ngemicimbi edla ihlabathi. Kwinsinda badala ekumpindi mpuma umnumzana Motlanthe uthe the facts in both occupied West Bank as well as Gaza don't admit to a two-state solution. Essentially, if there were brave people on both sides, brave leadership, they would settle for a one-state federal type solution. Okwaxeke ibhunga lokhuseleko ngokusilela ukunqanda uIsrayeli ekuhlaseleni ingingqi yaseGaza. Countries are driven by vested interest, and so resolutions that are put to the Security Council to calling for the end of hostilities and peace are vetoed. Kusenjalo mongameli Joe Biden waseMelika uthi kulindleke ukuba kuvunyelwane ngokuphelisa lemfazwe kule veki. Umbutho ongenzi inzuzo i-Operation Fiyele Kimberley eMhlakoloni uthi uza kuliqinisa iphulo lokulwa neevenkile zabemi bangaphandle ezithengisa impahla eziphelelwe ixesha. Kusukela ngecawe lombutho wasekuhlaleni uqoqe iivenkile ezininzi zabemi bamazwe asemzini watshabalalisa impahla eziphelelwe ixesha wazitshisa. One life is a mistake. Let's say now one person buys it, gets sick, hospitalized or dies. Will you say I'm sorry? Before they're checking expiring date. Ngokwe-Operation Fiyela, ezinye iivenkile zabemi bangaphandle zithe qolo ukuthengisa ukutya okuphelelwe lixesha eluntwini. Last month I didn't check. This is why they're finding like this. I was lazy about this thing. Abanye abantu basekuhlaleni bafuna kuthatyathwe inyathelo ngokuchasene neevenkile ezingathobeli imigangatho. I feel very happy about this campaign because it's coming to help us as a community. Because some of us die because of these expired things and people get sick. Kusenjalo, inkokheli yombutho i-Operation Fiyela ikukhabile ukuba oluqoqo lunentiyo ngakubantu bamanye amazwe nokuba lujolise kubantu bangaphandle kuphela. What breaks our heart is when we see babies. Babies' food and milk are expired and our people are just buying and they don't check the expiring dates. Lombutho ugrogrise ngokuvala iivenkile ezisilelayo ukuthobela umthetho. Kulindeleke ukuthi kususwe abantu abayinkulungwane ezine abahlezi ngasemzileni wesitimela okungowenkampani iPrasa eKapa esifundazweni iWestern Cape. Lokhu kwenziwa ngaphansi komkhankaso iOperation Bhekela okuhloswe ngawo ukususa abantu abahlala ngasemzileni yezitimela khona izokwazi phela ukuthi iphinde ikwazi ukusebenza. Umzila ubusaziwa njengeCape Town Central ibingowona uxakekileyo kwinkonzo yololiwe ikwangowona wenza imali
Kodwa ngoku bubugoxo kugcwele inkunkuma nabantu abangamelanga kuba lapho. Kwakhiwa amatyotyombe kumzila wetreyini nomhlaba ongqongileyo kaPrasa eNyanga, eFilipi nakalanga ngethuba leCOVID. Nyathelo elilandelwe kukonakaliswa nokubiwa kweziseko. Kodwa emva kweminyaka emine uPrasa akakayibuyiseli kundalasha imeko. Ngexa abantu abahleli ngetshova apho besithi balinde ukufezwa kwezithembiso. uPrasa besithembise ngomhlaba kulo nyaka kuphelileyo. So kwababa ke lo mhlaba kulo nyaka balipheleyo ngoNovemba. Kwababa awupasanga. Babuya ke ngoku bathi bacela operation Bhekela wo-10 meter ukusuka esiporweni ukuza. Ziintsapho ezi-891 kwindawo yaseFilipi nje iyodwa ebezihleli kanye phezu kwemizila yetreyini okanye kumgama weemitha ezili-10 abafudusisiweyo kunyaka ophelileyo. Abali-1,200 bebehlala kwangolo hlobo basusiwe kwalanga nje eyedwa, bebaninzi abasashiyekileyo. Abasemagunyeni bathi luphawu lokunqongophala kwezindlu eKapa. Mbukeli okwamanje sonjeke qunga seyito kodwa mangabe sibuya sizoba ke nengxoxo noSolwazi uBheki Mgomezulu sixoxisana naye nje ke mayelana nenkulumo ke eyethulwe undunankulu esifundazwe lapha yaKwaZulu Natal. Nangu nje ke simbona ukuthi usemi ngomumo ukuze axoxisane nathi kodwa nje sithi qu8 lo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengamanje ke mbukeli sizokhuluma noSolwazi uBheki Mgomezulu mayelana ke nenkulumo kandunankulu lapha ya esifundazweni iKwaZulu Natal. Sikubingelele Solwazi sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Asibingelele mamtshali, sibingelele oza kwenu bese sibingelele nababukeli bakho. Solwazi udaba lokungaqashwa kwabantu esifundazweni iKwaZulu Natal yinto engeke Solwazi size sicashele noma futhi nje ke sishalazele. Ucabanga ukuthi ngempela ikhona yini into engaqhamuka nondunankulu esifundazwe engabaniki ithemba abantu abangasebenzi esifundazweni? Mamtshali kuzoba nzima ngoba ezinye zeinkinga isifundazwe esibhekene nazo akuzona inkinga ezidalwa ukwehluleka kahulumeni wesifundazwe. Izinto ezisuka kuhulumeni kazwelonke. Ngoba uma uzobheka ukuthi iningi labantu abangenawo umsebenzi lidalwa izathu ezahlukene. Okokuqala ukwehluleka kahulumeni ukulungisa indawo ezisemakhaya. Ngoba uma ungayilungisa indawo ezisemakhaya, abantu abasuka emakhaya baphoqeleka ukuthi bashiya amakhaya abo bahambe beyozama amathuba emisebenzi emadolobheni, bese uma befika emadolobheni uthola ukuthi abanazo indawo zokuhlala. Bagcine ke sebakha emjondolo eindaweni ongafanele ngabe kwakhiwa kuzona. Abanye babo uthola ukuthi bagcina sebengena ngisho nasebugebengweni. Inkinga eziningi amadolobha abhekene nazo zidalwa ukunganakekelwa kwendawo ezisemakhaya. Bese ke okwesibili kuba ile ndaba yokungalungiswa kwalesimo sikagesi. Ngoba uma ugesi ungekho kusho ukuthi nomuntu ofisa ukuyiqalela lakhe ibhizinisi emakhaya akakwazi ukwenza lokho ngoba uma uzoqala ibhizinisi isikhathi esiningi kudingeka ukuthi ube nogesi owethembekile ozokwazi ukuthi uma uqala leli bhizinisi lakho liqhubeke ngoba uzothenga isitokwe uthole ukuthi kunezinto ezonakalayo ezihlala emafrijini ugcine ke usulahlekelwa yikho konke. So ke lezo inkinga iningi lazo nakuba engazama undunankulu ukuthi abeke ukuthi isifundazwe ikuphi esikwenzayo noma ikuphi esizokwenza, kodwa angiboni ezoba nezixazululo eziphelele ngoba amanye amandla akanawo, kufanele amandla asuke kuhulumeni omkhulu naye ovele nezinkinga zakhe. Nobugebengu ngeSolwazi sebuke badweba nje isithombe esibi ke ngesifundazwe. Engabe uhulumeni uyogcina enqobile yini le impi angayithinta yini ke futhi ke le ndaba undunankulu? Ziningi inkinga eKwaZulu Natal ebhekene nazo. Uma uzobheka nje izinga lobugebengu endaweni ezifana noNanda nezinye indawo lilokhu lidlondlobele. Ungqongqoshe zamaphoyisa uBheki icelo sezame kaningi ukuphawula ukuthi nazi inkinga ezikhona nakho kwenziwa uhulumeni. Kodwa uma uzobheka akhona amaphoyisa akhona esifundazweni kodwa isibalo sawo sincane ukuthi ewodwa angakwazi ukubhekana nobugebengu. Bese ke kuba nalezi inkinga esibenazo ngekhathi kuba nezikhukhula. Yebo kuyiqiniso ukuthi uhulumeni wesifundazwe kufanele asebenzise imali abelwe zona kulungisa lezo inkinga, kodwa lezo imali azanele ukuthi uhulumeni angakwazi ukwenza lokho. So ke zizoba khona ilona izinto abantu abazokhala ngazo ukuthi njengoba izinga lobugebengu lenyuke kangaka yini uhulumeni wesifundazwe asenzile.
undunankulu-ke kufanele asho ukuthi bona njengesifundazwe bahambe bafika la amandla abo ayaphela sebelindeleke ukuthi uhulumeni omkhulu angenelele cishe kuzona zonke izinto. Uma ngabe undunankulu ezoba neqiniso akufanele azame ukuvikela uhulumeni, kufanele abeke izinto njengoba zinjalo, achaze ukuthi ikuphi abakwazi ukukwenza, ikuphi abangakwazanga ukukwenza, yiziphi izathu ezenze ukuthi behluleke, bese-ke kodwa enikeza-ke nabantu bakwaZulu Natal ithemba lokuthi yini abayenzayo manje ukuzama ukwenza isimo sibe ngcono kusuka manje kuya phambili uma kuwukuthi iqembu ligcina likwazile ukuphumelela ukhetho uma ngabe sekukhethwa abantu ngoMeyi. Solwazi baseneyinkinga zezindlu kabantu basesifundazweni kwaZulu Natal. Uyabona nje imjondo lithe chithisaka nesifundazwe sonke. Ungathini nje ke emntwini ongathi hayi uhulumeni uyehluleka ukuhlinzeka abantu ngezindlu? Yabona dadewethu, indaba yemjondolo ngempela ihlazo. Uma uzobheka ukuthi ingakanani imali echithwayo, ingakanani imali evama ukuthi ibuyele kuhulumeni omkhulu ibe inikezelwe izifundazweni, hayi kwaZulu Natal kuphela nezinye izifundazwe. Lento yemjondolo akufanele ngabe sinayo uma uzobheka ukuthi iNingizimu Afrika ayiyeswele imali. Ngiye ngizwe nje kuthiwa asinamali siyoboleka imali phesheya senzani ko-World Bank, ko-IMF. Umbuzo ukuthi siyiboleka bese siyenzani, ngoba kufanele uma siboleka imali sibone imiphumela yaleyo mali ukuthi nansi imali esiyebolekile, nazi izinto esesizenzile. Uma uzobheka lento kade ngikhuluma ngayo ekuqaleni leyo ukuthi le mjondolo eminingi ayakhiwa ngabantu abazalelwe emadolobheni. Uma ubheka iTheku ngendlela eselonakele ngakhona, uthi noma ucabanga ukuya eThekwini ungabisaba nawo lo mdlandla oba nawo ngaphambilini, uthi uma uya eThekwini ube nesasasa ulokuthi uye edolobheni, ngoba isimo asihle neze. Ngisho phakathi edolobheni kunezakhiwo ezinganakiwe. Lokho-ke kusemandleni akhe undunankulu ukuthi asitshele njengesizwe ukuthi yini abayenza ukulungisa lezo inkinga lezo, ngoba abagcini abantu ngokugcwala emjondolo kuphela, sebagcina-ke manje bengena nakulezi zakhiwo eziphakathi nedolobha ezinganakiwe, okugcina nakho kukodwa kungcolisa idolobha kokuqala, okwesibili bese kwandisa-ke nezinga lobugebengu. Ngiyacabanga-ke ukuthi kunezinto angakwazi ukuzenza ulona undunankulu esifundazweni sakhe ebambisene nozakwabo ukuthi balungise leso simo, bese belungisa-ke nenqalasizinda okubonakala ukuthi iya ngokuya ilimali. So-ke udaba lwemjondolo angeke ukwazi ukubhekana nalo lulodwa, kunezinye izinto ezisemaceleni okufanele uma uxazulula nazo ungayishiyi ngaphandle, ngoba ziyingxenye yesixazululo sazo zonke lezi inkinga esibhekene nazo emjondolo. Solwazi kuyinkinga enkulu kakhulu ke indaba yemjondolo uma ngabe uphatha indaba ukuthi ke kanye namabhilidi angasanakiwe phakathi nedolobha, ngoba sibonile lapha esifundazweni iGauteng amabhilidi lawa anganakiwe ukuthi abantu sebaze bakhe imjondolo ngaphakathi emabhilidini, okuyingozi kakhulu ke ngoba ke amathuba ukuthi mhlawumbe mangabe kusho umkhukho wodwa kugcine sesibona sekusha ke ibhilidi lonke. So kungaba intembi ngempela mangagcina sekwenzeka nalokho ke esifundazweni, kungawumqondo omuhle impela ukunqanda kungakabi ke inkinga enkulu kakhulu. Manje swazi kungenzeka yini ukuthi simboneke undunankulu esifundazwe sesebenzisa leli thuba ngokuthi akhankase phela nantu nokhetho luselisondele ngoNhlaba nonyaka? Uma ubheka sekaningi sikubona kwenzeka lokho. Kuqale kwinkulumo yobunjalo besizwe ethule umengameli, naye wenza isiqiniseko sokuthi nakuba ethula lezo zinto okufanele azethulile isizwe, kodwa wagcina-ke esekhuluma ngendaba ethinta ukhetho nokukhankasa, esho nokusho ukuthi abanye bethanda bengathandi siyabuya. Into esingayilindela leyo, ngoba inkulumo yobunjalo besifundazwe incike kakhulu kulokho kusuke kade kushiwo umengameli, ikakhulukazi kulezo izifundazwe eziphethwe iqembu elibusayo, okusho ukuthi abakwazi ukusho into ehlukile kule kade ishiwo umengameli. Neyingqinamba ezibalule umengameli uma ethula inkulumo kunjalo besizwe singayilindela ezifundazweni. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi le kade inswalo kungaba iphutha uma bengayifaka, ngoba sekubonakala ukuthi le kade inswalo isuse nje olukhulu uthuthuva. Engicabanga ukuthi nomengameli lapha khona uyayisola njengamanje. Into efunekayo la, yebo kuyiqiniso ukuthi unyaka wokhetho, kuyilungelo labo futhi osopolitiki ukuthi bakhankase, kodwa sike siyikhethe indawo esikhankasa kuzona, siyikhethe futhi nendlela esikhankasa ngayo. Ngoba kufana nokuthi nje uye emngcwabeni ufike ukhankasela ukhetho ekubeni ngabe ugxila ekutheni uzofihla umuntu osedlulile emhlabeni. Ngiyacabanga-ke ukuthi nakuba kuzokwenzeka lokho futhi singeke sikugweme ukuthi
undunankulu njengabanye undunankulu asebeke bethula izinkulumo zabo zobunjalo bezifundazwe zabo kuzolindeleka vele ukuthi kuzoba khona azokusho okukhankasa kodwa angagxili kakhulu kulezo zinto akagxile ezintweni ezithinta wonke umuntu onke amaqembu ezombusazwe nabantu abangangenile-ke nje nhlobo kwipolitiki kodwa abayizakhamuzi zesifundazwe ngoba egcineni kwakho konke uma undunankulu awuyena undunankulu weqembu lakho awuyena undunankulu kahulumeni kuphela undunankulu awonke umuntu wakhele leso sifundazwe ngiyacabanga ukuthi undunankulu kuzofanele enze isiqiniseko sokuthi uyazama okungenani kabhalansise ukuthi okuningi kube izinto ezithinta isifundazwe bese-ke okuncane kube izinto zokukhankasa ngoba lokho dadewethu angifuni ukuqamba amanga angeke vele azakugweme bonke bazokwenza lokho. Sishaya into exokeme isifundazwe kwaZulu-Natal kubafundi-ke bebebhala ivivinyo kamatikuletsheni ngonyaka wedlule. Ngabe-ke solwazi lona Thambo lelangageya ngaloko undunankulu noMsadube Ncube? Nakanjani cishe ubonile nasentshonalanga Kapa lapho khona undunankulu Alenwende ethula eyakhe inkulumo enye izinto agxile kuzona esho nokusho ukuthi ingane ezishaye zonke noma iqoqode emakhanda ezifundweni ze-mathematics esuka esifundazweni sase-Western Cape iKwaZulu-Natal inaso izathu sokuthi iqhoshe na ukuthi kuningi ekwenzile uma uzobheka ukuthi ibe ngesibili kuzwelonke ukulandela iFree State into engakaze yenzeke leyo nakanjani undunankulu kufanele akwenze lokho kodwa-ke ngilindele ukuthi phela-ke nesikole sangasekhaya le Endumo imandla mthethwa asiqhakambise ngoba kunale ngane eyenza izimanga yabashaya bonke impela esifundazweni okukhombisa ukuthi noma ngabe usemakhaya uma kuukuthi uyagxila ezifundweni zakho uyakwazi ukuyimisela ungakwazi ukuthi uzuze ukudlula labantu abafunda ezikoleni ezisemadolobheni ngisho nalezi ezibizwa ngokuthi ezibizwa ngokuthi model C lezi zingama private so-ke ngiyacabanga impela ukuthi undunankulu nakanjani angeke ayiqede inkulumo yakhe engakwenzanga lokho nanokuthi-ke futhi siyakhumbula ukuthi amaqembu amaningi ezombusazwe abambe iy'ngqungquthela noma abambe iy'ngqungquthela zazo zokwethula izethembiso zokhetho esifundazweni ne-IFP sazobamba futhi eyayingqungquthela kufanele ukuthi undunankulu akuveze ukuthi kunezinto ezenzekayo nezisazokwenzeka ezizothuthukisa umnotho wesifundazwe sekuyoba-ke kubona abaholi ukuthi uma imali singenile isebenza ngendlela noma mhlawumbe bathi uma beyifaka emaphokotheni kutholakala ukuthi abhobokile bese ehla ngomlenze kwasho abantu abalapha engihlala khona e-Eastern Cape okwamanje ngiyacabanga ukuthi ngezinye zezinto undunankulu nakanjani angeke azayishiye ngaphandle kube kufanele futhi ukuthi aziphawule ngoba ukusebenza kwey'ngane zethu yinto ebaluleke kakhulu ngoba yizona ngane eziyikusasa lezo. Solwazi lesi sifundazwe sike sahlaselwa ikhukhula-ke ezagadla kakhulu ey'ndaweni esabona laphayana eMnambithi njalo njalo angangena yini mhlawumpe undunankulu agxile ekutheni-ke balekelela kanjani bona bewuhulumeni nanokuthi nje ikhona yini indlela yokuxegisa umthelelo lezi ikhukhula esifundazweni? Kufanele akwenze lokho mamtshali ngezizathu ezimbili okokuqala sizokhumbula ukuthi lezi ikhukhula okhuluma ngazo koMnambithi nezikhukhula ezisandukwenzeka endaweni ezifana noNongoma zisikhumbuza okwenzeke kuzoba Good Friday lapho khona inqalasizinda esifundazwe yalimala abantu abaningi bagcina behambe namanzi abanye bagcina bengatholakalanga nami ngikhumbula kahle impela ngangikwaZulu-Natal ngaleso sikhathi ibanga engivama ukuthi ngilihambe isikhathi singange-hour no-45 minutes kwangithatha u-12 hours ngisuka eThekwini ngiya eMpangeni ngenxa yokuthi kwangahambeki lokho kwangempela kwaba-ke nabantu abathinteka ngaleso sikhathi okuyimanje abanye babo inkinga zabo zikakaxazululeki kubalulekile-ke ukuthi undunankulu akuveze lokho ukuthi okokuqala lezi zinto ezenzeka azidalwanga umuntu kwaba nje yimvelo eyadala lezo zinto kodwa-ke kunezinto abantu kufanele ngabe bazenza ngendlela uma uzobheka ubunjalo bama-bridge akhiwe kunebridge lasejozini ngasekhaya elidala kabi lisekhona namanje ziyafika zidlula iy'khukhula okusho ukuthi kulama-bridge amasha esiwakhayo kukhona into esingayenzi kahle angeke lithi ibridge kade lakhiwa eminyakeni emibili kuqhamuka iy'khukhula zokuqala silihamba ney'khukhula kusho ukuthi kukhona esingakwenzi kahle ngaleyo ndlela ngiyacabanga-ke ukuthi uma ngabe undunankulu ekhuluma ngabantu asebeshonile nabantu abalenyalelwe kufanele bese ebanikeza ithemba ukuthi kusukela kulezi zigameko esengiyibalile nosuyibalile yini uhulumeni aseyenzile noma yini uhulumeni ayenzayo
ukwenza isiqiniseko sokuthi uma ngenzeka kufika igameko ezifanayo asizukuthola umphumela ofana nalo edlule kuona lapho sibone khona abantu beshona, sabona abantu benyelelwa impahla, sabona ingqalasizinda yonakala. Yini abayenzile ukuvikela lokho? Yilezo zinto mhlambe abantu abangaba nethemba lokuthi uma sigcina sibhekana nenkinga efanayo asikuyithola sesimene esifana nalesi siphuma kusona. Yebo, kubalulekile kakhulu ke solwazi lokho kushoyo ngoba kufuneka sifunde uma ngabe ngonyaka ozayo kufuneka kwenziwe inhlelo kusaseyimanje zokuthi uma ngabe sifika ngesikhathi esifanayo sibhekana nenkinga enjengale iyobhekana kanjani nayo. Sibonga kakhulu ke solwazi ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele nje sikufisele nosuku oluhle. Asibonge dadewethu, nami nginifisela usuku oluhle wena kanye nababukeli bakho nozakwenu. Siyabonga. Sibonge solwazi. Lobo kwembukeli bekusolwazi ubheka imngome Zulu ongumhlaziyi wezombusazwe ebesixoxa naye ke ngenkulumo ezokwethulwa nguNdunankulu wesifundazwe uNomsa Dube Ncube eyibhekise ebantwini basesifundazweni iKwaZulu Natal. Njengamanje ke mbukeli sekuyisikhathi sokuthi ke siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani kwisimo seZulu. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Uma ke wokuthuthwa kwabafundi bephondo leMpuma Koloni usaqhubeka ke ukuba nefuthe elibi emaphandleni kweliphondo nokukholelela kaloku ekubeni abafundi bangakhuseleki apho bahamba khona, baphela abanye bengafiki nasesikolweni, babembezeleke ezifundweni. Umnqake kukuba ezingxaki ziyaqhubeka nangona urhulumente efake isandla. Ukufumana banzi malunga nokusinxibelelana naye umnumzana Xolile Nqatha ongumphathiswa wekhokta kwiphondo laseMpuma Koloni. Mhlekazi masikubulise enkqubeni ekhaya Jikelele, sikwamkele sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ndiyabulisa msasazi, bulisa kuwe kunye nabaphulaphula ekhaya. Enkosi kakhulu ngelithuba. Sibamba ngazibini. MC umba wemoto ezithutha abafundi. Kodwa ndikwe MC wakwa transport not wakwa khokta. Sibulele sixolisana ngalongxelo. MC umba wemoto ezithutha abafundi usabonakala uyinto engasonjululwa kwamsinya. Ingabe ingxaki iphilele phi? Msasazi mandithathe lithuba ndixolise kakhulu kubazali kunye nabafundi ngozibona bekule ngxuba kaxaka engamkelekiyo nakanye. Ingxaki zenkqubo yezothutho labantwana ndingathi mhlawumbi zimbombo ntathu. Ungathi okokuqala eyona ngxaki iphambili kukushokoxeka kwebudget. Kuba xa uqwalasela ukusukela ngo-2015 ngela xesha lenkqubo yayisuka phaa kwisebe lezemfundo isiza kwisebe lezothutho, abantwana bephaa kumyinge we-56,000. Ibudget yayiphaya ko-500 million. Kodwa usukela ngoku awuzothi ngoku badlulile phaya
kwi-100,000 abantwana kufuneka bethuthiwe, kodwa ibudget yona iphaka ko-76 million, which ithethe uba ibudget inyuke mhlawumbi ngathi ngomyingo phaya kuma-20 ekhulwini. Nto leyo ibeke ucinezelo. Ishokoxeka ibudget ngenxa yesimo sezezimali apha elizweni lethu nakwihlabathi, isimo esinkenenkene. Yingxubakaxaka yokuqala ibudget. Eyesibini, kube khona ingxaki apha ekucwangciseni izinto ngokwangaphakathi. Ungathi mhlawumbi i-misalignment xa uxela phakathi kwenkqubo yethu singu-education, singu-transport education. Kuba abantwana sibathatha kwi-education siba-transport. Ngoku-education funeka sinike laa nto kuthiwa yi-database. Nto leyo ke sizame ukuyilungisa ngokuba masizame ukusebenzisa inkqubo ka-education ekuthiwa ngu-SA SAMS, i-database yabo, siyazi ubana naba abantwana sizabathutha. Asikwazi uba sibafumana abantwana mhlawumbe ngoNovemba kunyaka ophelileyo ukwenzela uba sikwazi ukucwangcisela unyaka ozayo, kuba abantwana education akaqiniseke ngqinga nalaba ezawuthutha abantwana aqiniseke ekupheleni kaJanuwari, kuba abanye bazawufika bebatsha kwezaa zikolo, abanye abazubuya, aba benza ugrade 12, funeka ngoku asinike loo manani abantwana. Enye yesibini ke esithathu yile kuthiwa yi-misallocation. Ngenxa kuthiwe endaweni bekufanele uba kuthunyelwe isithuthi esinomthamo wabantu abangama-80, kuthunyelwe isithuthi esinabantwana abathutha abantwana abayi-20. Kule abantwana abayi-20 kuthunyelwe isithuthi ibhasi, kanti befunyenwe ukuthunyelwa ikhumbi. Zizinto ke sizilungisayo apha ngaphakathi ezibuka yeshayesha. Kodwa ukhawulelana nale nkqubo ke yonke, inkulumbuso iye yangenelela ke njengoba sibhizi ke silungise ezo nto, kuba kuyabonakala ubana xa athe athotywa abantwana bethuthwa ngenxa yemeko yemali, nothi kuba sithanda sasuka phaya kwi-103,000 sazoza ku-90,000, yenza kuxinezelelo ke loo nto, kuba ithethe ubana wongeza amanani abantwana abahamba ngenyawo kwaba bebehleli bengathuthwa kade. Yabangela ke esi sijwili sivakalayo phaa phandle sikhalisa wonke umntu. Wathi ke uNkulumbuso wakhweba intlanganiso ekhawulezileyo yesigqeba sephondo, savumelana ukuba mawanyuka amanani, singathuthi loo 90,000 besimthoba ngoku ngenxa yemeko yemali, nothi kuba sithanda sithuthe la 103,000 ukwenzela uba zonke ezi ndawo zikwazi ukufumana. Sikuloo ndawo ke ngokumsasazi, kuba iye yasikhulula ke loo nto. So maninzi ke amagingxigingxi, ngoba kufuneka kwenziwe izivumelwano phakathi konookontraka abazawuthutha kunye nedepartment yethu, kwaye funeka siqinisekise uba nale mali indlela echithwa ngayo ichithwa ngendlela eyiyo. Kodwa ubugqithi kuthi bangaphakathi bona bukhona, siyabulungisa, ngoba nale nkqubo uzothi ga ngoku ibisebenza ngokwemanual, kusetyenziswa amaphepha. Ngoku sifaka inkqubo i-automated system ukwenzela uba isebenze ngobuxhakaxhaka bekhompyutha. Iinkcukacha zomntana zibe kwikhompyutha, iinkcukacha zesikolo zibe kwikhompyutha, iinkcukacha zokwadrayiva zibe kwikhompyutha, neenkcukacha zodrayiva zibe kwikhompyutha. Ukwazi ubona umntana uthathwe ngexesha elithile endaweni ethile, wafika esikolweni ngexesha elithile. Sifaka obuxhakaxhaka ngokumsasazi, uzama ukuphucula ke ngoku indlela esiyiqhuba ngayo le nkqubo. Kwaye siyacwangcisa uba siyicwangcisele ngokangaminyaka emithathu ukwenzela uba ingathi gqolo unyaka ngamnye sikule ngxaki, kodwa ilizwe nephondo lethu nehlabathi ngapha koko siphantsi kwexinezelelo lezemali, kuba kaloku le nkqubo yezothutho ihambiselana ikhompyutha nezinye ii-priorities ekufuneka kukhawulelene nazo. Kuhambeka ngolo hlobo imeko yezothutho labantwana. Kwaye iyasixhalabisa singurhulumente, yiyo le nto kufuneka sizama kangangoko uba sikhawuleze sisombulule ezi ngxaki, ngoba siyaxhalaba kuba siyayazi ubana iphondo lethu likule ndawo likulo nje ngakuqala lika-grade 12 umgangatho opasa kwabantwana unyukile, ufikile phaya kumyinge wama-81 engazange ibe khona ngaphambili kwimbali yeli phondo. Yenziwa into yobana abantwana bayathuthwa, yenziwa into yoba abantwana bayatyiswa, yenziwa into yoba ootitshala bayasebenza nabazali nabantwana bathatha indima yabo. Kubeka kwaqhwalela elinye icala kuzo zonke le milenze. Loo nto inganefuthe elibi kwindlela esiqhuba ngayo kwezemfundo, ke asizukuyivumela loo nto, sawumenza unako nako.
Bendisazawubuza kanye kulomba wobuxhakaxhaka obuye bathi buya-introducer this year into yokubana umgama ngoku eseleni uhambile ungakanani. Kwaye ndiyafuna uqonda into yobana mhlawumbe njengoku uthi kuzawubhaliswa abantwana bafakwe kwi-database, ingaba loo nto izawusebenza na kwizikolo ezisemaphandleni? Kuba uyawuqonda ukhumbula into yokubana isebe lezemfundo lisenengxaki yoxinano, i-overcrowding ezikolweni. Kwaye ndiyaqonda into yobana ngoku sele sikwiminyaka engama-30 kwinkululeko. Ndiyacinga nam ndisakhula ndise-primary school sasinale ngxaki yokubana mhlawumbe i-transport ayikho, kukhona abantwana basahamba ngeenyawo. Nangoku kusekhona iqhubeka loo nto. Bendifunda enye i-comment kulomba omnye umama okhalazayo othi isikolo saseLutateni eMount Frere akukho kwa transport. Abantwana bahamba 10 kilometers ukuya esikolweni, naxa kunetha kuba nodaka, abanye babelwa nezinye izinto. Eyona nto ibikhwankqisa ngayo le comment kukuba kude kwabe kanti kusweleka nomntwana kuba uye wadrawuna emanzini ehamba esikolweni. Phakathi kwakho njengoba nilisebe lezothutho nesebe lezemfundo, kubani singambeka icala? Kuba abazali baba bantwana babonakalisa inkxalabo ngokhuseleko lwabantwana babo mide imigama ehanjwayo. Msasazi sithatha uxanduva singurhulumente kuba ngumsebenzi wethu si-Department of yezothutho. Uxanduva lethu bana sithuthe abantwana. Ndibhalile lento yesikolo saseLutateni ngoku. Ndizawuthi mayisatyelwe ngamagosa kuba zonke ezininzi ezithe zaziswa kum zibe zikulungele, ngoba kuba khona laa nto ubana ixesha kufakwe isicelo kanti esi sicelo singaphandle kumgaqo-nkqubo. Ngoba kaloku abantwana kufunekanga ngokomthetho funeka kuthutha abantwana abahamba ngaphezulu kweekhilomitha ezintlanu. Phinde kuthutha abantwana abangadluli kwesinye isikolo baye kwesinye isikolo kwisikolo abasibayo. Abantwana bathuthwa ngokomthetho, kodwa bayathuthwa nabantwana abanqumla kwiindawo ezinamahlathi, zonke iindawo ezinobungozi, noba umgama lowo ungaphantsi nabo kweekhilomitha ezintlanu. Sithi ke ezo zinto ezo mazizwe ngaphambili ukwenzela uba singenelele kwiimeko ezinjalo. Ngoku zonke iinkcukacha sezifakwa kule system ndithetha ngayo, le automated system obuxhakaxhaka. Uqinisekisa into yobana siyayifaka apha kule contract intsha, ngoba bekuphela i-contract endala, ngoku singena kwi-contract entsha kulo nyaka. Siyayifaka ke ngoku loo nto. Izawuba khona imingeni msasazi. Yiyo nale nto kweli cala lobhaliso eli buzawuba khona ubunzima kweyethu iNantuki province. Uba sinothetha nento kwa-early registration, ngengxesha kurejistarishwe online njalo njalo, ulungiselela ubana iinkcukacha ezi zabantwana abazawuthuthwa zifumaneke early. Kuzawuba khona ubugingxigingxi, kodwa sicinga uba izawuwenza kakhulu umahluko xa siyenze ngolo hlobo. Ngengxesha kuzawuba khona mhlawumbi uqhagamshelwano ngokonxibelelwano phakathi komqhubi kunye nomntu omonitharishileyo ngenxa yenethiwekhi ngenye ixesha iqhawuke njalo njalo. Kodwa ubukhulu becala sesiyithestile nomasitest noyithesta sayivavanya ibizawuqhuba njani. Sinethemba kakhulu ubana izawuwenza umahluko omkhulu kakhulu, iphucule umgangatho woqhutywa kwale nkqubo. Ingaba MEC mhlambe izawuthatha ixesha elingakanani kuba khona abafundi abangakwazi nokuba baye esikolweni, ingakumbi xa sawujonga izimo zezulu? Sike sibone i-South African Weather Services ekhupha izilumkiso zendudumo zamandla, abakwazi ukuya esikolweni. Ingaba mhlambe izawuthatha ixesha elingakanani? Sentsho zininzi izikolo, kukho iingxelo zamajelo endaba ezithi kukho abafundi besikolo idalibhunga enqeleni ecacayo ukuba nabo badinga uncedo lwezothutho. Bathi aba bafundi khange bafumane kwanto evela kurhulumente. Njengokubalisa ngezicwangciso ezikhoyo, ingakumbi nisebenzisa ubuxhakaxhaka bemihla, ingaba mhlambe yinto ezawuthatha ixesha elingakanani? Msasazi, simenza unako uba bekuya ngokunokwethu bekufuna ubana kwakwiveki ephelileyo lo msebenzi sowugqibile. Kodwa ke kwabonakala ubana kule nto yoqinisekisa into yobana manani, ngoba le ndlela sayichitha ngayo le mali funeka siyichithe ngokusemthethweni, silandele imithetho, siqinisekise into yobana kuba kwale mali kwayabarhafu, singadyuduzeli kuba siva ipressure, uxinezelelo olu. Uba siyaluva lona uxinezelelo kwaye siyaliqonda uba lifanelekile, kodwa funeka nalo lingenzi uba sophula umthetho. Loo nto ke yabangela uba ke kucotha izinto ke kuba silandele umthetho, u-education ahambe overifya uba abantwana abanjalo, ngoba kaloku ziba khona into ezingenelelayo msasazi. Kodwa ke kule ndawo yexesha
sizimisela uba athe phela lokamathi zibe ingxaki zingapha kwethu zona. Kodwa sithi abantwana bazawuthuthwa bonke kuba yona imali ayikho. Kodwa sithi makubuyelwe kula 103,000 ebethuthwa kulo nyaka kupheleyo kuba imeko ibizinzile kungekho migusho zekhoyo echaza ubunzima. Zikhona ke into ezingenelelayo kulo mcimbi womsasazi ezinenjongo zopolitiko esikhuthazeka kakhulu kuba masingasebenzisi le ngxaki ukwenza i-political point scoring. Kubalulekile basebenzisane kasisonke siqinisekise into yobana abantwana baya esikolweni. Bakhona ke nabanye ngenjongo zokusebenzisa ixesha abazali efuna uba banikwe ikontrakt bakwazi ukuthuthwa. Zonke izinto kufuneka sizijongile zona kodwa azidobeleli le ngxaki. Into edobelele le ngxaki ngamaquthiquthu akhoyo apha ngaphakathi kwisebe lezothutho administratively namaquthiquthu akhoyo phaka education kwaye noxinezelelo lemali eshotayo. Yiyo le ke ngoku sivunyelele uba songeze. Ingase kungalunga nyani xa uthi mhlawumbe nifaka uxinzelelo kuba kukho kuhle kwaphela into yokuba nomntana ezawuvuka ethe esikolweni ogqiba mhlawumbe adlwengule endleleni ngenxa yento yobana funeke ehambe umgama omude. Kuyabaluleka into yokubana zininzi ingxubakaxaka ezixake umxhaba kweli sebe kuba kukho ababoneleli benkonzo abakhalaza ngelithi abakahlawulwa imali yabo lisebe. Ingaba mhlawumbe ungabikho kwemali kwisebe lemfundo sesinye sesizathu soku njengokuba utshilo kwaye mhlawumbe yintoni enokwenziwa because ekugqibeleni funeka isebenzile le mali nakubeni ke kuthiwa ibudget ayikho funeka abantwana bekwazile into yokubana baxhamle bafikelele esikolweni. Ndingabakhuthaza umthutho othi akakahlawulwa eze ngaphambili. Yona leyo ayongxaki yethu sithi asikwazi ubhatala abantu kuba naleyo sesilungiselele kuyo besesicwangciselele nayo uba sikwazi ubhatala ngokwale contract siphuma kuyo sizoba singena kulena intsha nje. Ngoba ngenye ixesha izizathu ezibangela uba abantu bangabhatali ngoba umthetho karhulumente uthi i-invoice mayibhatalwe zingadluli iintsuku ezingama-30 ingabhatelwanga xa ifakiwe. Ngoku ke ifakwa phaa kwiingingqi zethu kwii-district, i-district iyithumele apha kwi-province. Uyawufumanisa uba umntu uyifaka leyithi kwaphaya ibe ifuneka iverifayiwe. Ngexesha ayifake fumanise uba inamakhwiniba iphinde ibuyiselwe mva ngoba lo funeka zingabhatalwa nje izinto funeka zijonge ubana iyangqamana nayo yonke imiqathango ebekiweyo kwaye abantwana ngeneneni bathuthiwe ngomhlothile nangomhlothile. Zizo ezo nto zilibazisayo kodwa izinto ezinothi ziziswe kum ndiyakwazi uzithumela phaa kwi-administration ndithi nantsi kaniphendula apha bathi hayi seyibhatelwe bathi hayi ibhatelwanga nantsi ingxaki ebangela uba ingabhatalwa ngayo. Ndisho uba ke ndiyakhuthaza uba izinto mazize ngaphambili ngoba ixesha enye into endiyifumanisa into yobana kuyakwazi uba kuthethwe gabalala uba hayi asibhatalwa neemoto zethu ziyaxuthwa. Xa uthi ke ngoku ngake gawuze wena mntu ungabhatalwayo ngexesha bangaveli abo bantu ichaza into xa kukhwazwa paphandle ingathi hayi zidilile intombi kanti ayikho ngolo hlobo. Zikhona kodwa ingxaki kodwa zikho ngolu hlobo zibekwa ngalo kwaye esakhono soba sizilungisa uba abantu babhatalwe asiswelanga sona. Hayi ndiyaqinisekile uba beningaswelanga nabo mhlawumbe ngebengakhali kodwa ke qabaqaba nje MEC ndiyathanda into yobana ushiya iinkcukacha ezithe vetshe mhlawumbe ngabantwana besikolo bafuna into yobana banimemelele ningenelele kwizimo esingatsho into yobana zinzima kakhulu ezikolweni zabo xa kuzawuphathelana kwiinto zethutho zithini iinkcukacha? No, bendizothi ke msasazi mhlawumbi mandiqale kule ndawo sigqibela kuyo. Ndithi kaloku asiswelanga isakhono xa ngabe umbalo eziswe ngaphambili. Yile nto ndithembisa ngayo nothi ukuba ingxaki asikho zona. Ndiphose nje le ndawo yeenkcukacha ubuzifuna ke ngoku. Iinkcukacha ezothutho mhlawumbe xa ngaba mhlawumbe isikolo okanye abefundi bethanda into yobana ningenelele kwimiba esingatsho into yobana inzima kakhulu abajongene nayo banganifumana phi iinkcukacha zoba baqhagamshelane nani? Ukuzo zonke iingingqi likhona iofisi zesebe lezemfundo kodwa indawo yokuqala kukuya phaa kwiprincipal kwesa sikolo kuba nguye ozawukwazi uba nesakhono sodibana nesebe lezothutho nesebe lezemfundo kwingingqi yakhe kuboniswayo. Uzawukwazi futhi nokufumana uba uyasokola apho athumele kum okanye athumele kokagade u-MEC we-education ezo nto sikwazi ukhawulelana nazo.
kodwa uprincipal indawo yokuqala uqala kuyo ukwenzela uprincipal benguye othatha uxanduva nosihlalo we-SGB banozenze sona. MEC masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana zonke inzame eninazo nilisebele zothutho zizawuhamba ngempumelelo benosuku olumnandi Nkosi kakhulu. Ndiyabulela kakhulu kuwena abaphulaphuli bebenjalo nakuwe Msakazi. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lonke ebesithetha naye ibinguye umnumzana uXolile Nqatho ngumphathiswa wezothutho kwiphondo laseMpuma Koloni. Besithetha ke malunga nengxaki ejamelene nephondo kwezothutho ingakumbi ke xa sijonga kubafundi besikolo. Sisiqala siziqonqotha kanjalo ke kwiyure yokuqala kodwa ngokumbukeli singena kwiyure yesibini yenkqubo.